Dan pada masa sama kita nak cari apa perkara parents boleh bantu pihak sekolah dan anak-anak masing-masing. So kita tak adalah terlalu berat kepada sekolah saja. Bila ada kursus yang terbaru ni, ada macam mana nak dapatkan dana tu, sebab kami pun ada planning untuk kembangkan lagi cawangan. Jadi kami cari kalau nak kumpulkan modal sendiri memang tak mampu lah. Jadi kita nak cari juga daripada duit orang lain. Untuk kami dapat tahu cara daripada bank, agensi kerajaan tu saja. Jadi bila dah tahu ada sumber-sumber lain, kita boleh implement jugalah mana yang sesuai untuk kita. Sebab kita dapat kenal pasti ada parents kita yang memang ada angel memang, tapi kita tak ada satu platform kita nak kumpulkan semua parents. So kita pun ada planning pada minggu depan kita nak buat parents community. So ada satu platform, kita ada support system among parents dengan pihak sekolah untuk sama-sama ada perkembangan kanak-kanak, kita bantu. Dan pada masa sama kita nak cari apa perkara parents boleh bantu pihak sekolah dan anak-anak masing-masing. So kita tak adalah terlalu berat kepada sekolah saja. Jadi kita dapatkan bantuan daripada parent, at least kita boleh dapat support modal sedikit ataupun sumbangan ataupun sukarelawan daripada among ex-parents kita. Dia menampakkan saya jalan lain ataupun pilihan lain. Jadinya kami tengah pertimbangkan mana yang lebih sesuai.